Misolo na kokangi sote ngano bétail. Au bétail. Ah, dans mon pépé. Oh, ta mamster, Nicolas Boy. Au lobby? Oh, ta mamster. Ngasko ngami bel pe on ngapa ndanga betre nati pe na ko na vraiment mino tina kati na ngapa na vraiment. So na niveau nete. Nani moi ça ya ma belle louf. Ngana ko wele lo ngana grand star na za muto na ben partout dans le monde. Atambola te. Bo akena biso fana to tambola partout to tambola to na bandal. Soko mutu mo batana matanga moko ya te soko to dokena matanga tu point solo mabe elumba sonde moko na mams zongi moi embesi misilo na masa note mi omoni ndoko sana soki misilo soki lolo wana mabe solo embesi ketie bien te penda bataka biso pena longa na net penda ngana koza bien te penda na legelo mams na bana bote olobi na legelo mams na bana na longa kitoko yo non, nous aussi mettre pas encore on va pas ça va on va se biloni. Té. Donc ça va te. Quoi? Tu as personne va bien dire que non, on tout moi souffert lui que non, on dit comment d'ailleurs pe cocopé. Non mon lango ali lango et si le longa c'est kakala là le quoi moto no ça pas ngadia dia comme ça né longa kala. Ko ngwa asa ate blamba yo couleur yo te make up couleur mususu elamba couleur mususu pantalon couleur mususu sapato couleur mususu muto de so ba manga na kati ba émission so yo linga ki belle fasani o amuke me osati libele epesa posa na ko fi batali libele ah so miso lo longa libele ni ndonga libele salité donc mo si libele déjà ah alors ka ba mbo aza bien. Ah, mon bal a chéri, j'étais bon, même si tu as un modèle. Ah, bon, tu vas te encore déborder ma bonté. Et là, à ce côté, ce que je n'ai pas bête. Maman a besoin de ma bonne comment. Maman a besoin de sauvant de l'embi, ma fille, monsieur. Il y a ma bé. Ben, cosso. C'est ça. Ah, mon colo. Et on ne peut pas passer sur le web, on va faire des têtes. Tout est normal. Les belles fêtes naturelles. Les naturelles. Et bébé, ça, c'est pas filmé. Yamandumba sate yo toko. Oh, toko quand même. Yo toko katati na babandi kuna ko na fina kisongi se moya kwa mwa malamu. Ona kusake yana nga biso mabaku yo toko sala bino mabe. Yebisa na kon. Ya mutu so asata 2 mois moko bo alekolo déjà aka mukolo. Ai baba ninga. Ye mukolo na ya na na 10. Ya na ser na ngame. Kotana bimi libanda ba ala mukolo bela. Libumu na. Oh, ce qu'on appelle ça défense na longo la soutien. Mamu na peksa que non na la soutien. Miss Lolo, tota ma belle, yo Melissa, rappelle Mamu non, pardon, c'est toi. Polibel. Mais moi libère ça été. Ye Miss Lolo nazalaka. OK. Embassi yo tongo ba mamuso yebi na hote. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Voilà, tous les plaisirs et pour moi de savoir que vous êtes nombreux, être branchés, scotchés sur nos chaînes, GITV et Mamomoulou Badora. Donc, en tout cas, merci beaucoup de partout au Bota, la Bissona, à tous les 2 chaînes. Oh, vraiment, c'est vraiment un plaisir. Je suis Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, la giga, la fille qui dérange, la fille troublante, moto à succès. Hein, donc, on a comment voilà, aujourd'hui, en fait, c'est un peu tout l'obé là. Internet
ekoti bulu yeke les injures batololo ba comme na moi façon moko boya la musala au lieu de venir faire l'analyse parler mais ba injure eke ezogi on va essayer un peu de parler avec Mamou Moulouba qui était victime ya ba injure oyo ndeko na biso bilolo ayebeki na kosala na plateau ba yambiye a fingi a rosser Mamou Moulouba comme il se doit en tout cas pour soit lobby wana est-ce que ça vrai et puis à toucher la patrona le respect et sili ko finga la patrona car rapport la tika relamba noir ben jour internet et qui zongi ouais c'est un peu tout le belango la façon dont ba fingi maman na biso belle vue et aussi ba voice moko etamboli o ya menace auto qui mida ko kebisa ko tinda ko imposer basenga mams pardon on ne sait pas Makabango Tokena on savait que Mamou Moulouba commence un peu de parler là j'en profite pour saluer hein, donc papa Jean Boud Mayembo moté ma maman Anas depuis Paris Bambo Telanga ya belé Nayemoko FM 4 fois boss depuis Paris toujours maman Brigitte Nkoufi depuis Londres mamita Dina babo ce jour à Kinshasa bato so ngara jema ibeto me kapé ko solango ouais donc Jonathan bo miko fungola ngai ba mon invité elle s'appelle Mamou Moulouba Yeyondeo na yambi na plateau très sexy Mamou bonjour ah dans mon pépé oh ta mamster il collabore olobi oh ta mamster il collabore il collabore moi c'est faut aller koyetonda il faut ça propre peu ah merci ba bonne c'est toi lingara biso ba fanatique na biso o ba lingara vraiment biso merci maman fiki to fond mon partenaire en vie maman chérie na wala kona motote et ya wili Michel du code mondial babi le 29 août Mamou ba ko ça 36 ans na koli vraiment to fêter pourquoi pas fêter nga zara maman fiki to fond na zara mas ba dégâts chérie 5 étoiles na zara mas ya Gaël Memba na zara lek ya ba star donc lek ya ba patron donc ba Bachi Ilondo il y a un américain donc maman n'a pas les États-Unis d'Amérique maman bota Mamou ba pembe ya Soin Taïbo senti comme Taïbo Soin Taïbo voilà maman qui nga l'annonce nanga de na tu koloba aboy d'entrée des jeux nalingana ba yona bilolo boyo la rani nani moi ça ya ma belle ngana wala ni ngana grand star naza muto na ebana partout dans le monde na wala lo te ngana elo na wala la ngana ye po ayaka ko finga bato ba sa elo te OK po parce que ya yebanité bato ba yebani siko ya finga ka bango donc ngana linga ka bato wana donc yango na yaka ko bela ko solola e ndenga zali c'est pas ça na ko wala lo comme tazana exagérer bongo na ko wala lo azalo gazana aza exagérer Usagé. Oui. Donc, ça, les babouaki. Oui, il y a un niveau. On a la qualité, on a surtout à toi, biso. Dans ma camboutou, massa, sami gamba, zali. Bah, venez à match de golf. Mais ça fait gol, oh, yebi, mamoul, bah, depuis. Moutabadé. C'est bien quand tout le monde sur la biso, t'as yebi, mamoul, bah, rasta. So, yebi, ça, n'a sona imbécile. N'a sona niama. Après, est-ce qu'on a musique? N'a pas de quoi danser. Tu la monnaie de la tière. Na niveau il y a Miss Lolo te à cause de la bobi Lolo wana. Ya ko la tabote. Ya ko ta bo cause de lamba $70 nga la ti lamba $70 ko longo loko na ti zara na makolo. La ti mo ba 70. Oh $70. Quand la ti. Est-ce complet? Complet $70. $70. OK. Oh zara mtela nga fina en sous OK. Bana Belgique. OK. Nga niveau net. Nga ta lamba il y a $2. OK. On a somona ki sasa mais au so tela ko ezate na boutique. Nga ta bilamba tombola te bana bota mane na zabo na biza du défaut pena ke no la to ke luka ba ketch na ba ndenga musique ngamona ke vona bona ke kota pena zanda ke tombola pena ke batete ngeba ngote je m'entends parler même ngana pesa ku grand tena ngambongo $100 ke luka bilamba ta 5 binini o e kokate ba ke susu ponga da ko te lamba ya bana mikete ko ba kitendi tongo bi ma pena TV o mo moteli pena so batela mambo ya bien. Mais bien la monnaie de soit parce que Molima mis le coin siffleur. Donc vous comprenez bien les aléas du direct. Les aléas du direct pour les beaux tout hein. Voilà. Donc de façon ninga fingelio. Ah fingangate abi oza salité bien té. Tout ça. Babata biso pena lo ngona net pena ngana koza bien té pena. Na legelo mams na bana beauté. Olobi. Na legelo mams na bana na longa kitoko. Yombo nga pesa che make up na che sil. Yombo pesa nga che manzaka.
Non, beauté naturel. Non, naturel. Beauté dans la famille. Ça ne pas comme tu as ma photo de la maman, biso, tu es bayana, biso, tu es bamona. N'a comme tu as bon. Pour un mot de nature, les gens mams de beauté. Tu as bassina anango. Bayana beauté, ma vie n'a pas eu la ligne mobile à échec. On a coûté la ministre. Au moins, boss, grand bar, musicien, même si papa Igor de forêt. Ah oui, yo ba no bim ça va star. Tara muta zoka bo bibisa soko batembele. So oba ata papa mwana ngako tata misilo ata hite. Muta za longo comme tolela. Alors comme on senga ba ma fikate. Elonge seka kala. Ngana ko za masa misilo lo pata so la pembe. Mama zoka na pe alo. Te mama zoka Lumumba ozaka shege bata opota. Nga bakata nga pota te Lumumba kufa martyr pour l'indépendance. So nga kufa martyr na ke concert. Baba mimilangi parce uta na ebite selo la zoka ka mu Congo. Ya mislo na zalaka. OK. Ambassi yo tongo ba mamuso yebi na hote. So na zoka na bana carrière nanga. Tilo na coach abochi mwana nga na futa na mibalite. Na batoli bana mboka bazaba o bazaki nanga. Na open ba yaka pona nga na liga so mibala ba vilainté. Ngana yo ko fona papa ministre moko ya Brazzaville pena benka moi so soka 3 étoiles général Tumba que je suis sabo 4 de na ngambu so misilo na taona esobe ko to lingete so ngana moi sa ba leader na moi sa ba star ngasko ngami bel pe on ngapa ndanga betre na tipe na ko na vraiment mino tina kati na pena vraiment so na niveau nete yo tang yo finga yo mo zana mabe bilembo la te bembe ki te bilemba 200 fois 300 fois kolanga na ko ta ko te ba kolanga so sa gymnastique na la samba oh ya la teki oui kolanga na ko ta ko te ya ko ta ka beto sa gymnastique na la samba na ko te mabongo te mwana nga kudu kasa yo mona mwana nga zana français lo ke zongi mwana embassy misilo na masa no te moni no ko zana so misilo so lolo wana ba solo embassy ke te chi embassy no mama na mo embassy na ye oh beaucoup la niveau ndenge finga la bo ngai na ba po mutu poso finga bazana ba mama baza pe na babana OK embassy yo ko komino na menopause ka ta pale na bino o ata ndako ta seconde ata ni studio Tenga ko sika bote na mono siki. Na pona eso na awzanga maboko le fufu na betai. Olobi? Awzanga maboko le fufu na betai ya mal. Na ozonga eso la samba ki shege ya lobi. Na eso ke na buna na fikino na ba shege. Na buna na kota ba kingasa na buna na batabima. Sko yo betende ni ya mona na. Na bomba na. Bomba na katena ibi pesa na ozwaye. Po muno so to ibi pesa ozwa mislo ota benganga. Pour so dejuka siko so meso ba na toter ve pesa tuna na matete. Olanda ba kuna. Ngana kuluna. Pona semna chega ko toke muke kuluna ngalo ba pe bonga ba pe na uza chege ba zoksi ngala zo sanga la musique na ngala kota musique elongi kitoko bebe ti na ka bombo da kota ba danser si tout so yebi mamulu ba ya kitoko ba zema moto ba bibi se lo pesa automatique ba masanga ba jani songa famille nga ya mamulu ba na famille miso to ande moti OK ba parents ba na poto ba so na bete so ngana bine pon la na ba kati ko classe da tanga na école mukenge eli na 3e ndena ke bine ngana na ke bine mtasa mtamemanga ku kadogo ba bine bazina balina mondele so yo mislo ayibinga peut-être ko ba ka potele ba mona bino ponga mtayibinga couche de poulet ngana fanda vini mona couche de poulet la bota mina pana numéro 49 hôtel na biso za ilance kamikaze za biso ba papa leki ngana za niveau mona ita ni mama famille ngana mona nga Clarisse bo mona na poto siko na bana nga bakoko nga Pacifique moi sa mokonzi mboko aktosi akokisi ba 3 peut-être na suka pona mema misilo passe na sana na banga mutu te po bongo to so kanse ponga la kanse facile misilo na ko kangiso te ngano betai o betai wana tele lemboli na tamboli akozanga maboko pasa olia fufu ah oui abi yo nani opesa bango ordre ke ba lobela ma milo embassy na ye mila leki no famille na bango na mayele na te famille misilo ba ko temsa pa catégorie yo ba yo ba milo fona pa bango yo mto sani comme na menopause na kata ndako na bino o continue âge menopause na kata pale na bino ningo si meto banga ko loba pa isa bango ba zabiloni te boko sanga te koko ta personne ba binde que non mutu mwa souffert lui que non on dit comment da pe koko pe azana ba mémé ba bien que mémé
o moteka na elongo ba memango na elongo kokwango ba bazaka basi bo ba to so boka ba ba côté na bango bana pona safi na ndimita ko komana yesu kaka ko to ginga sana pona safi na ndimite na safi na ogelwa kuna biso ko na safi to ta pauvre lisi baba fo mona ba parler biso lo bando fana handicapé atambola te bo akena biso fana to tambola partout to tambola to na bandal soko mutu mo batana matanga moko ya te soko to okena matanga tu poni solo mabe elumba sonde moko na mams yo mama mukolo boko bela mususu mams oh yo za mama eposa mama muna ko kasi beto sa ba zoba bataka beto tete ba zoba oui mambe sa makasi Nathalie Ndeko Bilolo avant de kaka elamba au belve la takina matanga nabi mais elle était bien quand même bon aki ni akene fait ko ngwa asa ata blamba yo couleur yo te make up couleur mususu elamba couleur mususu pantalon couleur mususu sapato couleur mususu muto te so ba manga na kati ba émission so yo linga ki belve sani ata ni aboma nzoto akana ko la sek na ye c'est tout ce qu'on met sur la famille na bino ndebo za wana même si da temi pe bongo yo mobike na beauté belve lekinga na taya basi belve lekinga na nenga choko oui belve bo akanga suka maboko asa bien on n'est pas naturel asa bien mo bala banga chérie j'étais bongo même si dans na ko mundele boni boy tu vas tu non ko déborder ba bonté ko mundele yo molai yo mola koko même ça ko mundele mo za forme ba koko yo mola pepe il faut nous famille ba gou yo mola pepe bas ça ma famille est-ce que yo mola pepe na mola pepe Nous peut-être bakane mam va lu ba famille ba ba kesanga ba gou bon natao bon so la rete pas so la rete s'il vous plaît pas so la rete parce que na ndo bete ye bo bege mama yo mo za mama za ba ba bengo meme na ye ikate meme na ye ikate siko yo. Mais la lui où vont les choses, Marambedo qui n'est vraiment ma belle. Non, mon lango, ali lango. Mais si le longue c'est kakala, là le quoi, mutono ça pas engagé dia. Comment ça n'est longa kala? Longa kala. Avec un tiers boy. T'as vu ça? Nini. Mon nom ma belle. Femme vous allez même le coup de la guitare côté. Non. Mon vous allez même maluté. Non maman. Mais Marambo bossa la beaucoup ça pas analyse moi réfléchir mais sans pour autant ben jeu. Bon la fingi mout. Ngana la monnaie comme piqué ya fingi pour fingi. Ngana ko fingi te ngana obuke maboko ça pesa le fufu. Ngana fingi te posa bien très catégorie na ngapela so ki plata les ben donc mabete vraiment comme ça fait rambo. Vous avez été vraiment l'équipe epena me loroté. L'équipe ngalingaka boyeti moi vendu moi côté bimi boy yes quoi ndini ye fa luka bianca basa ba forme po bianca na bongana ke sa bianca sincère on manque bianca la bianca moi suka biso mama na ke sa bianca sincère bianca na za boya muke mais osati libele pesa posa na ko fi batali libele Parce que si on a libéré les saletés, donc on a libéré des alors quand on va partir, il faut exoder la montage. Libéré ça, on va moto boto ma belle lembi. Mais c'est comme le pauvre. C'est côté ballon la montage. C'est pas long, ma belle quand il y a bamboua. Forme lembi au comme ni bien comme on est baba ni bana bangulu. Maman pas jusque là. Ngulu ya bébé à salité. Ngulu zey. Na ba bozaka bien te ba forme boa qui to côté. Parce que tu as fait un fali poupati. Asazoi mu pepe. Asazoi mu pepe na kikolo ka boy. Gaso na kikolo ngo siko. Miss Lola. Moi tu sois gars TikTok. Na seka na niveau te. Na niveau te na bota Miss Lola bota. Tena na seka na bota pa bota alors ça libungu na. Oh, ce qu'on appelle ça défend na longo la soutien. Na pexa que non na la soutien Miss Lolo tota ma belle yo Melissa rappelle non pardon c'est toi libelle na moi libère ça été na moi libère ça été bon hôtel libelle Melissa bana na butu cauchemar ndoto la kasota dongola bon na banga mama na poto pour la pexa la personne la mona au caméra tu n'auras na caméra ba moi libère mulongola kasi yo ma série, ma série, allez, lolo, bien. Oui, bien, ça a été à côté de ta beauté. Yo, Scotia.
Eh mamulelo yela ki eh. Bon le senga ko yela moi ça mabe bongo. Moi ça le roi baba. Femme moi na yebite. Non mo bo nete so azo kango wapi on dit mutuma filmer ko banya makolo ba tiango te pa ya mamu international bango pe ba. Mongol wa ko ta ka misu na yebite na mo international pa check. Acha photo na. Vidéo mo bo ya yo ndé place mo bo zo bien ozaki ko mutu mutonde ya truc ko ba filmer tina makolo. Te makolo ngo. Wataka sandal, wataka sandal. Bon makambo zo lukela mamu. Oh, kaka mama zona makolo ngana. Makambo lukela mamu yango yo eh. Ngaka kwa bébé ça tout ngaka kwa bébé. Tu wa ko longa bilamba po niveau comme longa. Te na baki na niveau na ba ko ba boye. Ba boye tota sko ba nzoto. Pona propre partout. Keba li dusu mu kesu su moto. Non maman, ukanenga. Ukanenga to solo ti. Mais na les choqué à la maloba na. Tenga senga loko te yo lo maloba o mwana na lobi azana isagenique. Yo msasa ko maloba. Tenga be dik mais façon to comme ki. On azana na famille na ngala za ko niveau moko tenga moko na za bona niveau mo ya famille na ya mutu apasi azanga pasa ko vanda shege. Sami kana vanda. Pale munene na lemba. Ngana shege. Mutasheka roza bako bota mwa kitoko bongo atanga na ko ya $500 oh miso roza na bani batanga na ko ba école oh l'état pesa biso yo fele ata $20 ba koma na koma ata minerval te mona nga ke sortir école na bongo wana to posa na quoi sortir école na bongo ba $30 parce qu'on a dans semaine ba ça ba ke na ngo de faut pas $60 nga za demonet yela sata longa banet taye mo moza mabe so mo ba bo tsoko nani mutapusu Miss Lolo, to tikali penda na biso mi baya ndenga ndenga mukito te mi penda boy. To te mi penda. Yebsa mam se mele ngai loni. Alenga loni po me bino so tuna bete mino na bote na taina. Senga na ki mulungemba. Na kombo no na lekino bino tuala. Na tika ba makongo bota pa ko za panteke na side ya mobile. O sai pina boki ko. Pembe. Mamu pembe. Yo moli libene yo mona na chenin. Ya ka bo pesa pape mushwa. Non zo o te fo de. Ba charge for the thing. Bo pesa pape mushwa. Mama nga botanga mukuse pembe mechola. Suki tia. Mukuse za jour, moi ça mukuse ko tunde ba bebet. Yo mo nga pesa na che make up pesa nga koto na che vert, na che rouge, na che mauve, na che rose. To tia pena maquillage. Na linga ngote. Oza naturel. Ko rouge na sengi ko sami gamba. Na tanga ngote. Na ka mutala tenga ni sifida kata suki, na linga lo ba suki te ba ku ba ku yana ki mosi na ko mabe. OK. Nganga na kati su na suki no ti a. Mwana ga sana suki wapi? Mulai. Sko misi lolo matame teba. Loka malemba. Moi ça zanga forme. Moi si libele yeba te soki na moi si. Est-ce que moi si pe mo bala macho pe na mbeto ki pe misi lolo rabi. Ah non pas là. Kuna te parce que c'est mission moro ya éducatif dans. Te éducatif ezate pola ya fikinga. Ngako de bolo ngakutu na shege. Na yepas na shege te. Na bote ba komi na ba surtout ne grandi ya lemba. Nega dele bisi lo mona bino bo sa banzango nga ba mema ka ba besenga pisi na mo ntuka pa biso nyena bino aluka ka audio voilà papa nga ya mona chéri tata na nga kufa papa nga kufa bokele Samuel ana métropole ba fu inauguration métropole biso de salon ba kundi bona ba sene ka cher makasi biso de salon papa biso akunde so biso to ba kuna papa nga pesa $5,000 on a acheté dans des OK c'est ça. Baluka basala basala bana bande so to ba passeport gasara passeport aja wi mwana nga so misiro yo tauna so yo fana ka ba finga ba ba vale ki mam se ngam na loba bo kata musapi yo loba na loba la yi bon c'est ba sitoche yo ba fête ba pepe to mona ta bilote ba bengisa miote pour ba sitoche ba mo qualité ezate sitoche ah sitoche na fait ba dusu ba yakite ba kata bango ba sitoche ba yakite wana ba dans niveau c'est ba sitoche ba besa misi lo ketani aga so ba rebuka ba toloka la minena na po mo ata no ka tolo mo zanga forme ba tolo o so la cho siko koti na mai lufu e longo la bukari so misi lo refetial mamulu banana ba audio mo boy awa oyo makamonga kato ndeko mina ngo osila mena moni
kokanela ma vie ba te commis en danger le colo ya Mida na peut-être qui Mida la kanani on va écouter ça. Mandumba sate yo toko yo tolukatati na babandi kuna mpona sina kisongiso moyoka kwa mwa malamu ola kusake yana biso babakubi yo toko sala bino mabe yebisa na bana bosala o nyos tu o boye ba comme ko se lamenter que non batindaka bango nde bafinga mais toto monaka bakokanela maboba baza eloko osala mpe mutu te alobaka oda émission tosalaki mutu aloko osala mutu eloko aza te. Ok. So, moi aussi, yo regard rouge. Ah non, pas comme ça, maman. So, moi, regard rouge. Le baga ngamu na kade blo ngayo mi monisa. Moli mo ki danser dans monde yesi la oté. Ma chroniqueuse. Oté. Zate pa nanga. Na katanga ko na école mukenge, siko na interest na kote beto afinga ba bo, bali. Na mona bango ba patala. Yo sangisika amba mo sali mo. Siko yebisanga somo za basi pe na ngamu tu la yako finga yo. Neti ka bola tamla partout depuis que mdo sangelo ka te poso yenga ta soda avaka nga da biso mbede ba sema bede ba optanga ma sasi pona techi. OK. Nga ya no mo bo entasi ay sanga vraiment oza techi. OK. Na yo kan na passe. Voilà. Nga na sogi na lobby oyanga so na mo za mabe yanga na ninga ati. Bon na vina nga so mnacheta kategori mi balo ba leka pe ya côté na nga penda na mo ata moko ta ko sa grâce la boga omona tala mbinga tala mpembe alors la ka pembe sko ali mo so ta niveau mbinga bosko so meki na kanga ke penda na ko ina ye na mulai ne bongo oui yemo bacha bona oboma yo apela boga papa grâce la apela boga so mbinga bon à cause misilolo iko talinga basa bono te tak mo so c'était mo sa finga batabi alors pourquoi mai l'impolitesse oyo à la vie à l'égard de Bellevue oyo azali Poutine a prouvé batu kaka na musala a osala ka musala ne ba osala erreur ba bongo ba opeksa bango te mutu parle ba moli kamete mais ba répliquer et comme yo bango nde bazo finga ba benga ngo tete ngo comme na yebiso wa benga ngo tindika chakali yo kanga yebi makambo ate na tindaka batu te tindika chakali ngana pita musique pona a sepela na ye pona sala na bonga imamu na biseke bo betela nga mutu wana mena bimlo kwa ngate na babetio babio nga saloni tindika chaka osale comme osale kwa ngaite. OK osali semblant quoi suko ba elamba ya matanga ye moi sona tabla 500 fois ya 2000 fois bilamba bevala tesa to ya bilamba ya mama na ya lati yesu ati bilamba kato ba ti na nini na chirke seni pona mo nga pas spécial ati bilamba ko to mona ngo kala bazando mais si on a pas des fois bilamba mam sa tanga na bola tango bien maman misala tete tu vas comprendre mo batinga photo ala tibo na so ma lobi o so bango oya na ona mission to ça la ngo ça longue mission ya Chine ya Chine oh minator azala ba minator azawana poblonga po yepo nga de masanga ananas masanga bien pas jibe zanga na nini na Turquie ananas na kango ba photo ndeto so like bloc anena ekoto latiango na ba ketch pour tu ya lataka oui na ma ketch on kabela mwana nga tobi pour ndo swanga ketch mam salata yo kabango na kabango eza côté eza ba jaune ba rose boye ba vert ba tinga ba photo ngo na kabango po bah trop de couleur bah. Mais pas éducation, biso to finga mam ste parce que nous on n'est pas éduqué comme ça. Biso maman lingara bongo te. Oui, moi to bi ke. Maman momi apekisa. Apekisa linga bloc wana. Alinga bloc tabate to za ba famille. Botika bango ba sani ba finga. Mais ce qu'on ngai naza délibéral. Ozana ni délibéral. Ya famille bota. Naza na droit ça surtout. Oh yo lingi. Ouais. Le baron le roté ba pexi non quand on a passé tout maman to ko so so na maman mon so do azande so ngai ai so ka bana bote na ise ngai na bendo beta bela mibali yondo za bozwa le konanga ndio na beta mibali ngai so mo mbolo mekinga sko to yokana ngai sko teti siko yo na ndenga mabete mama bisale ka maboka na koma mama biso un souvent to lembi ba film so ko na habité Anna Theresia ya na biso maman na biso alekana ki na émission alobi ke yene ngaza bongo par rapport na Bellevue bazaka na beka ya ba inane 2 ans
donc yenenga âge ya zali baza ba camarade na bezi donc amukola ba vite poza ba inane 2 ans okolo bani non ma tata dingala ba pesa le ola mela ivi pane ba pesa le ola mela ah yeah donc to ba bete ya mudu so asata 2 mois moko bo alekolo déjà aka mukolo ay baba ninga ye mukolo na ya na aleke na 10 ya na ser na nga me kotana bimi libanda ba aza mukolo bela ya za mukolo ay baza ba génération génération te tongo zana oza mwa 1987 85 toi génération bon toi kana ba 8 mais ba 7 wana eza ekabola biso OK c'est ça ba 7 wana ba 5 kana ekabola biso yango wana asa mukolo bobo mukolo pwani ndeti kana kansanga na 25 menga mona bika age nanga na ba 30 déjà oui auto le bangwa oui na linga opoza kana na kola franchise oh na kola nakola ata mnasanga te mama ko 36 ans te menga mona bika na kola nanga on a maman déjà na melisi moi à 5 ans à mati primaire voilà so yebisa ngai so na ko sa age pona zwani OK yeah age ba ko sa ngote bota mams be koso olobi mams be koso et là ça age à mutu hein oui yuma mutu de likode de se kubi makasi be awe koti et maman mozolo ba maman mozolo ba nini ya mabe ben koso c'est ça amukolo et on ne peut pas passer sur le web balongo comme faux de teint tout tourne normal les belles naturel les naturel et bébé ça va filmer bon kata voilà maman to merci Novi chuter na biso to comme vraiment la souka ya il veut pas ça va donc comme la souka ya mission ba to ba retenir nini parce que maman okani ba to que chaque fois beaucoup tane borobunda so kutana na bilolo borobunda na bunda na te pona moi de mbata na ngada ke kwa na bordi yo ko beta e na beti ya mal diye ba on peut le na ibisongo ba benga ke na kanyango pena kanyango le tikal kamno kite na bota le 29 avant na bota le 29 la de 27 na beti avant au patrouiller na to retenir que au na masine na bango bakinga na bango ba ndeko pe baza kuna kula ba ke belé siko ngana bunda na kingasa na bima kula ba ke belé obimate na so na bima mama obimate na kombo no so iska mamu muluba yoyo meta ninja biso ni na sikate na zawa na kuna mwana nga desira vanda pour kana alana shidoka ya safi baba yebie ba woni so ba yebie na ko beta ya 2 jours bon na bino bon na bino finga bien bon kene ba mutake ne parquet ya sa te poso ya parquet on sait ka pardon yo mona faire go la kangisa ba te pas yo 5 kanini pardon ye fina ça c'est pas ça lié foufou voilà merci to comme la souka mamulu un dernier mot ça te mis lolo il faut tata bout baluka pe pour ma taille mamu ba dollar mamu te na moni kaka mamu okuta mbombo funa kabela bano bamya bagena voilà bo comprendre na ila mamulu bazala rabu mufana que tout ces missions c'est na aussi déjà d'ailleurs ça misulo mobade so ko tata comme des garçons bien beau te bois qui au bébé bois comme c'est dans sa deuxième émission on change sous misulo ngata ko bazara moko mtailanga ko petit na petit na la perle après ça on en se joie ilanga et ça pembezara wana Miss Waza des fois était Zara na ta parce que ça même ça tagi ba compé ngo ya pantalon ya chemise wasko ya robe na ta ngo Zara wanga sko ça ya dora voilà merci beaucoup c'était avec maman Moulouba Dora donc bon qui bien mon ninga tout boloba moi j'ai dit seulement que merci à tous souhaiter bisous sur GI télévision et puis maman Moulouba Dora officiel en tout cas merci beaucoup ba propos tenir Zara ya mamou to saka musala to répliquer parce que à la lure ouvre le show les injures et comment qui est vraiment mabé nga makambo tout non la salle analyste non la lobité même kono loba bete za mabé parce que oyanga ba aloba ki asala ke kotara ba 4 mkono lobeza vraiment mabé voilà merci beaucoup à Jonathan Kadima et merci beaucoup à notre ndeko quoi donc merci beaucoup à tous ngabiso assistance ya Exode Mikebi merci beaucoup Bianca Zonga mwana ntuka la biso moko ya famille Samigra Amba oya la Cléopâtre bamote na yo Yamsi Yambe tonton Mundir Samouna mon papa Tadinga la pas en tout cas bamote to so ngage Maïbé c'était Maïbé le gros bébé de la presse congolaise tout est bien qui finit bien on se retrouve prochainement au revoir bye bye
na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.